aha rero mureba ahangaha ni kino ni cyari kimodoka cya minisio cya FRDC. Kini kimodoka cya minisio cyari FRDC bagikubita isigyo cya minisio bagikubita ibombe imwe mama 23 cyose kirashwanyagurika. Ahangaha murebe hano hasi ayangaya na amasasu cyari kikorewe uziko hano aba ni batoye bari kwandana basoda hapa ndio kwe bari kufyaka. Murebe ibi ni ibisasu bana ndi gutinya murebe birani bya mashini ganise ni bya tweruvo. Ibi bisasu bya tweruvo ariko ahangaha mureba ameze gutya nawo bakatanya amabari barimo bahabereye imirambo. Murebe uko habaye rwose kuri kino kibundi. Ubu ngubu murabona biriya nkuko mubibona ibiriya ni ibibombe. Biriya bibombe nanjye ubwanjye ndi gutinya kuhagera udasanga nanjye binturikanye ariko bino ibi basi binazi nanitena sibisha bomoka byote. Murebe uko habaye rwose ahangaha ni hahandi mwabonaga imodoka iri harunze ikintu bita imirambo y'aba FRDC bari bahapfiriye. Ahangaha ni Ruvungi. Ni Ruvungi iyari imodoka yuzuyemo minisio yose iragenda irasenyuka. Ndahamya ko nagerageje kubibereka namwe ubwanyu muri kubyibonera ariko ari kunuka kuko nanuka muri shaona muri kubireba ngiye no kuruka mina tata pika muri kubibona rwose mwe murabyibonera. Iki cyarahiye cyose kiragenda kirakongoka kirashira. Nicyo kintu nashakaga kugira ngo nereke abakunzi b'Intare Official mugubwe neza kandi mugire impagarike n'ubugingo mugire Imana n'amafaranga. Ahangaha ni hahandi ho bita Ruvungi rwose murabibona za magazine ukuza ari zipanze ngibi minisio zose zaragiye zirasenyuka. Yes, abakunzi b'Intare Official rero ahangaha nageze ni muri cya gice cyo bita ahangaha apajo no bita Bwegera ahantu hari etat major ikomeye y'abarundi. Ndahamya ko general w'abarundi manzi yarabaga hafi. Umwe wari uyoboye babandi birwaga bari kurwana none epo muri Plaine de Rusizi yaraha hafi. Ahangaha na ahantu habereye imirwano navuga yari yoroshye kuko abarundi abazalendo FRDC ibakijijwe n'amaguru. Ubwo intare za Sarambwe zamaraga kubakura hariya muri kirajyana uri kuza za Katogota kuzageza hano za Ruvungi. Abarundi birukanse nk'imihigiti biruka n'ingegera. Abazalendo bagiye nk'imbwa z'intozo izo FRDC bagiye birukanka. Ubu ngubu ikigaragara nuko abaturage bisa naho batangiye kugarura agatima. Ubona ko ari bari bahunze bagiye mu mashyamba. Wenda abari bagiye hakurya mu Burundi murabizi yuko umupaka w'u Burundi na Kongo ubu ngubu urafunze kuko ibice byose mama 23 MRDP twirwaneho bamaze kubifata birakontororwa n'Intare za Sarambwe agakontororwa n'amadubu. Hano rero ku Intare Official nashatse kugira ngo mbereke uburyo wenda abaturage bari kugenda bahunguka bari kuza wenda biragaragara sogea huku abangaba na abaturage bari guhunguka bari kuva mu mashyamba umwe bari bagiye birukankira bari kugaruka bari kuza mu ngo zabo. Bivugitse ngo ahantu hari Intare za Sarambwe ahantu hari amadubu na ahantu hari umutekano na ahantu hari security. Nago bimeze nka bya bindi by'abarundi bya wazalendo kuva Gatogota ugera Uvira harimo amabarriere 450. Wibaze none umuturage yagombaga kwanyura buri barriere yagombaga kwishura 1000 francs yagombaga kugera Uvira atanze mu 400,000 francs. Ubu ngubu nuko ngo ayo mabarriere yariho Intare za Sarambwe amadubu bamaze kugira ute kubikuraho. Ndamya nashidikanya ko abakunzi b'Intare Official ahangaha ni Ruvungi ni Bwegera. Ubona ko abantu noneho bari kujya mu nka bagakama. Ibintu ni byiza, ibintu n'uburyohe. Jambo muko narudia munatokea wapi? Ruvungi. Munatokea Sange muri muko ba Ruvungi? Mara na mimi natoka Ruvungi kuko bye
Sange mnaacha kuko ae. Kuko bie. Watu wamerudia. Balikimbia wapi watu ya pale Ruvungi? Balikimbia Ramoya waliendea Uvira, wengine wakaendea Burundi. Wengine wakaenda Burundi. Okay, asante sana. Nawaza huko natembea na Mungu. Jambo mzee. Na wewe huko wa Ruvungi? Ulikuwa umekimbilia huku Sange? Sasa hapo huko narudia. Huko narudia? Asante sana kabisa. Mimi nawaza M23 iko nachunga raia, inachungaka raia na mali yake. Msikuwe na probleme, haiko ile maepoki ya wazalendo na banani na Barundi. Hamutanyanyasiwa tena. Mimi naona unarudia na maziwa. Unauzia baba. Unauza maziwa. Okay. Hivi unauza ngapi? 2000 francs. Ndio. Okay, asante sana kabisa. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe sana. Ngize amahirwe rero maze kugera ahangaha ni Bwegera. Nasanze umwe mu basaza cyaka kugira ngo unganire nawe wenda nawe atubwire kuko nawe muri cya gihe cy'abazalendo, igihe cy'abarundi, igihe cya FARDC ndamya ko atari kuba ari ahangaha, ariko ikigaragara nuko buno ahari kubera ko intare zasarambwe n'amadubu igice bamaze kukigaruramo umutekano. Mwiriwe neza muzeye? Mwiriwe. Yego mukomere cyane. Jewe nitwa Clever Bemba, ndi umunyamakuru w'ikinyamakuru cyitwa Intare Official. Ni ikinyamakuru cy'icyama. Yego mbashije kugera hano rero. Ahangaha ni ahantu hari abarundi. Ni ahantu hari wazalendo ndetse na FARDC. Ubu ngubu ko mwagarutse ni ukubera iki mwabashije kuba muri ahangaha kano kanya? Impamvu twagarutse nuko intare zasarambwe n'amadubu bakoze akazi gakomeye. Twabagaha twavukiye hano abazalendo, FARDC n'abandi benshi batumye tuve hano twarahatuye, twarahavukiye iwacu na hepfo, inzu yacu iracyahari, twarahavuye kubera bo barabatumereye nabi, batunyeze ibyacu, batwirukana mu mazu. Hano hari amazu, hano bita kuri centre ku Banyamurenge, aho bagurisha amata, bagushaga amata cyane. Habagara abagore bacuruza, abagabo tworoye inka zacu hirya no hino. Hano bahita urebye hakurya ndiko ndacira intoki, bahitaga ku Kibuguzo bakayashira mu Nyabantu hirya hose, ariko twahunze kubera ibyo bibazo by'abapfurero. Hano ni quartier y'abapfurero, niho bahita muri Place de la Ruzizi. Nego rero twavuye hano duhunze tujya Kigali, ariko none twagarutse kuko amahoro yabonetse. Zarasarambwe zabakuye hano, ubu mvuye mu kiraro ku Mutaruye yenga ziri. Ubu mfite moto hano, naje kureba, mbonye n'abaturage batangiye gutaha. Urabona abantu ntabwo barataha, ariko icyo batumye duhunga naho abantu batumye duhunga, ariko ndabona amahoro yatangiye kuboneka. Ngira ngo babonye n'abaturage batangiye gutaha. Abaturage batangiye gutaha, yaba abaturage ba Ruvungi, abaturage banga Bwegera ndi kubona bari kuza, ndetse n'abantu bakurikirana Intare Official niba barebe ngaba uburyo bari kuza, baraturuka hano, bari guturuka hano muhanda bavuye hano turi twakubwegera, baturuka nitwa mu Gitemesho, Gitemesho Rubirizi, Mutarure gukomeza. Uvuye Mutarure ujya Nyakabere, ukava Nyakabere ujya muri Sange, ukava Sange ukajya ahantu hitwa uvuye Sange ujya Kiriba, Cyanyunda, Kiriba, nukuvuga ngo ukomeza ujya Uvira. Ubwo rero uvuye ku Kiriba uri kabakaba za Uvira. Yego nukuvuga ngo uvuye Gatogota cyangwa uvuye Kamanyora kugera Uvira hose ni Plaine de Ruzizi. Nibyo. Uvuye Gatogota ntabwo abashima garukira he Plaine de Ruzizi. Ariko reka igeza ko gatebo no musaza yicare nawe murafatanye nakegezaho nakegeze hano nawe. Ahangaha nibyo nashakaga kugira ngo be mwasobanurira abantu, ariko mumbabarire ntabwo nibigeze mbabaza amazina yanyu. Wenda bibaye byiza mwakwibwira abakunzi b'Intare Official, abakunzi b'Intare zasarambwe, abakunzi b'amadubu,
ari aba diaspora bari muri Amerika, ari abari mu bihugu by'i Burayi, abari mu Rwanda ndetse n'abari muri Kongo. Reka nsuze cyane abaturage b'iwacu Masisi, abaturage b'Irucuro, babwire ko noneho ndi muri territoire ya Uvira, ahangaha nkaba ndi kumwe n'abasaza bo mu bwoko bw'Abanyamurenge. Ndumva nibeshye? Yego, ndumva mwaza kunsobanurira uburyo kuva za Plaine de Ruzizi aho iturutse kuzagera Uvira, ahari hari Abanyamurenge ndetse n'andi moko, wenda mukaza kubisobanurira abantu. Na abasaza bamwe nabonye nahuye n'ino hirya bari kumbwira ati bari baratunyaze inka, ariko twagiye tubona nkeya, turi gushima Imana. Uvuye Gatogota kuzagera Plaine de Ruzizi, ariko muramanza mwibwira abantu. Yego, nge nitwa Gakuba Egide, nge navukiye hano mu Kubyegera muri Plaine de la Ruzizi. Ariko noneho kubw'umutekano muke wagiye ubaho, baza rero bahiga abantu, habayeho na FDLR itangira kwiruka ku bantu, tuza guhunga turahava turagenda, ariko dukomeye tugenda nyine tumeneshejwe, ariko kubw'amahirwe y'Imana ubu amadubu n'intare za Sarambwe zongeye kandi kuduheka umutekano wo kuhagaruka, yuko twari twarahataye inka zacu, ariko twongeye kandi kugaruka inka twazibonye. Aha twicaye ni Kubyegera, aho bitaga kwa Nyirikaziba. Kwa Nyirikaziba. Aha twicaye ni Kubyegera, aha bitaga kwa Nyirikaziba no kwa Karuhariwe. None rero aha ngaha twicaye, ariko turaho, amahoro yabonetse, abahunga bari bahunze bahungutse. Ubu twizeye umutekano mwiza. Bya bindi byari biriho byo kwamburwa, byo kunyagwa, inka zaranyagwaga buri gihe, waburaga inka rero bakaza Mayimayi zikarasa zigatwara inka. Iyo ngoma yo gutwarwa inka ubu twayisezereye kugeza uwo munsi, bitewe n'intare za Sarambwe n'amadubu. Yego, wari umaze igihe kingana tutagiye udakandagira ahangaha? Ari maze umwaka. Wari umaze umwaka? Wari warahungiye ahagana he? Narahungiye mu Bugarama. Mu Bugarama, hariya hakurya mu Rwanda. Hajya ntabwo mwatwibwiye namwe amazina? Nanjye nitwa Nzeyimana Jacques. Yego. Nanjye nkaba mvuka Kubyegera. Nanjye niho mvuka, nahunze kubera ibyo bibazo mu byo mugenzi wanjye avuze. Nawe wari umaze umwaka? Oya, nanjye umwaka yewe wanarengaga, ariko kubera ko twororeye inka inaha, ibyanabaye inka tworoye. Yego. Ubu nabaga i Kigali. Niyo mvuye nzasanga mugenzi wanjye mu Bugarama, twagiye tugiye kureba inka. Inka mwazibonye zose se? Nta kibazo. Zose uko mwazisize? Nazo bariye, ariko nubwo bari Abarundi batubereye abana babi, bakaza mu gihugu cyacu bitari ngombwa, barwana mu buryo butari bwo, banababwira ngo bataye bakanga, ariko ubundi hari icyo bakoze. Ngo baturindira izo nk'uko bazarinda n'aba FARDC bashakaga kuzirya, ariko zararinze. Turabashima igice kimwe, tukabwira ikindi kuko banze gutaha. Mbese bakaza guhungabanya umutekano mu gihugu kitari icyabo. Yego, none mu kwiruka kwabo uko mwagiye mubikurikirana, Abarundi wenda muzehe, Abarundi bavuye hano uko mwagiye mwumva amakuru? Uko amakuru nagiye numva amakuru, bagiye nk'impehe, bagiye inkweto bazitwaye mu ntoki biruka. Yewe inzira baciye uko baje siko bajyanye, bamwe bagiye ukubiri, bamwe bacika ku icumu bahunga, yuko aho intare za Sarambwe zacitse n'amadubu. Ni abasore pe, turabemera, n'intwari turabemera, kandi tubasabiye umugisha kuzageza Kinshasa. Yego, tuzi ko bazahagika. Ubu mwiteguye ko amadubu n'intare za Sarambwe mu minsi mike baba bamaze kugera Kinshasa? Zizabohoza yuko zizahagera hose, yuko ntabwo zizarengera bamwe ngo abandi zibareke. Sibyo? Amakuru turi kumva iri hejuru mu misozi ya za Minembwe, hari amakuru ari kugenda turukayo avuga ko Abarundi bari kuvayo, ndetse n'Abazalendu bari gukomeza bari kwerekera Baraka. Murumva ko amahirwe Imana ikomeje gusubiza abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, gasubiza Abanyamurenge ndetse n'Abatutsi bakomeje kwicwa no gutetezwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niki mwabwira abaturage ba hano za Ruvungi, hano za Bwegera n'ahandi bagiye bahunga, mwababwira iki kugira ngo biyumvemo ko umutekano wamaze kugaruka? Icyo twababwira
twababwira ko bagomba kugaruka ya ngoma yahohoteraga yaragiye yarahunze, nibagaruke aho bari hose mu mashyamba, nibagaruke basubire mu byabo, bahinge borore, nuko bagendere ku mategeko ya leta tugiye kwinjiramo nziza irenganura abantu. Yego niki nawe wabwira bane bantu nibatahe turabakeneye. Yego bareke kugaragara bose bake kwirirwa barwara bari hirya mu misozi. Ndabwira bene wacu b'abapfurero n'abandi moko batahe. Yego kubwegera ni amahoro, icyo gice cyose cyabaye amahoro. Batahe bajye mu ngo zabo bakora ibyo bagomba gukora, kuko turabana kandi turabakunda kandi tubanga tukunda ubwoko bwose bwo muri Kongo kuko twarabanye nabwo. Ariko wenda hari ikintu cy'amatsiko nshaka kugira ngo mbabaze. Ahangaha hano Bwegera hari amoko angahe? Aha Bwegera hari amoko menshi y'abakongomani nk'uko ubwoko buri muri Kongo ariko akabigaje n'abafurero bose bakaba abakongomani. Ariko muri iki gice hari abafurero, hari abarundi bakatiweho imipaka bayorwaga n'umwami Ndabagoye, baza no kumwita arapfa, ariko nuko bameze. Hari n'ababembe ni bakeya barahari, n'abanyamurenge igisagara ubona turimo cy'abanyamurenge. Aha ni igisagara cy'abanyamurenge, abarundi hepfo hasi aha abarundi bakera bakatiweho imipaka nk'uko bimeze. Yego naho iriya za Gatogota buriya habaga abanyamurenge babaga za Gatogota habaga abapfurero. Ni ukuvuga ngo reka tukubwire neza, nani iyo urenze Rubyingi, cya kiraro cya Rubyingi buriya uba uvuye mu Bashi. Noneho waza wafata Gatogota, Ruvungi, Bwegera, iyi ni plane irimo abantu bitwa abapfurero, abarundi, abanyamurenge n'abanyarwanda babagamo. Ariko bamwe bagiye bagenda barataha, igihugu cyabo cyarafashwe barataha. Ariko ni igice cy'abantu bagiye baturamo, twese niho twavukiye. Turabakavukire ba hano, niyo mpamvu tugifite n'ubworozi. Nubwo twahaba tuhafite ubworozi bw'inka, nta nka zacu zariwe, nta n'ubundi rwose zirahari. Rero niyo mpamvu twanagiye kuzireba, ariko twasabaga abantu bagarukira rwose, abantu ba Ruvungi, abantu ba Bwegera, abantu bose abantu bahunze nimugaruke, muve mu Burundi, muve kwa Neva, nibaze bagaruke bave kwa Neva, baze bature. Abantu bari mu mashyamba yaha nibaze amashamba yose baze, bave mu buhungiro baze. Hano ikibazo cyakemutse rwose cyakemutse. Turi hano urabona turiko turanywa n'agacupa, turishimye. Abo twasanze twabishimiye kuko tumeze nk'abashyitsi wacu, ariko twabasanze batwishimiye, ariko twabishimiye ngira ngo turiko turasangira nabo kandi bishimye, ariko twishimiye ko twababonye. Ibi byose rero biva mu maboko, mu mbaraga z'abana bitanze kugira ngo barengere abakomeza guhohoterwa. Reka mbwire abantu bakunda General Emmanuel Sultani Makenga ati courage, congratulations muzee wacu. Corneille Nanga, courage, congratulations muzee wacu. Muzee General Charles Sematama, komera cyane. N'abandi bose bitanze nibakomere cyane. Ariko hari ikibazo, wenda twagize ikibazo mu cyama. Hari umuvandimwe wakoraga muri media y'icyama witwa Magruare Paruku, bamurashe yapfuye. Yapfiriye Goma, bamurashe. N'umuryango wa Magruare Paruku yarafite radio televiziyo yitwaga Kivu 1. Bamurashe amurasa amasasa 7, ageze iwe ari mu modoka, ageze mu hôpital general hari Goma arapfa. Ruwango turi mu kiriyo, ariko tuni no mu byishimo kuko intare zasarambwe n'amadubu bari gukubita. Mwabwira iki none abaturage bari hariya bitegura iki? Abaturage bari hariya za Baraka na za Fizi, kuko uva Uvira ni Baraka na Fizi. Mwabwira iki abaturage bari hariya? Tubabwira bakwiriye kwitandukanya n'abazarendo, bakitandukanya na FARDC, bakitandukanya nabo bandi na FDLR n'abarundi, bakitandukanya bakayoboka amadubu na M23, yuko n'abantu
baharanira amahoro kandi bagahanira amahoro rusange y'abantu bose. Ni ukuri twebwe aho baciye turashimira Imana cyane, za bariyeri zakuweho, dufite amahoro kandi nabyo twabifuriza ni amahoro nk'uko turi bamwe nk'abakongomani. Yego, reka tunabwire FARDC n'abazarendo bitandukanye ingabo za leta baze mu cyama gikora neza n'abakongomani nta n'ikibazo. Leta irabashaka, nibaze nani intare zirabashaka, n'amadubu barabakeneye, nibaze bitandukanye na Gisegeti. Ariko ari umuntu wamamagaye mu gitondo reka mbasetse arambwira ngo Gisegeti ngo yarwaye umutima ngo kubera Uvira ngo Gisegeti ngo araza kwiyahura. None nawe uravuga ati ngo nibitandukanye na Gisegeti cyane, bitandukanye na Neva nawe ntabwo uriya Neva ari abantu bari buze aba president babiri bari buze kurwara umutima, ariko Neva we yahemukiye abarundi kuko abarundi baragiye bita imipaka y'u Rwanda barayifunga ibahuza n'u Rwanda. None nini ibahuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igice 23 ifite, nahe imipaka buri irafunga. Uburundi burabahute, Burundi burifunze, yego, Burundi burinize. Buriya muyobozi w'abarundi yakabaye umuyobozi, yabaye umuyobozi ni umuyobozi urengera abaturage agashaka inyungu z'abaturage, ahubwo byagaragaye ko we yashatse inyungu ziwe, ariko abaturage muri ibi bihe turimo arabanize amaraso yabo azamubarweho. Yego baze rero reka mbashimire cyane, ndabashimye cyane, nongere mvuge ngo ndabashimye cyane. Mbashimiye kuri message muhereje abakongomani bose aho bava bakagera, abari mu bihugu byo hanze cyane barababona, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri za Oceania, abari muri Aziya, muri Europe, muri bino bihugu bya Afurika ndetse no mu biyaga bigari, ku musanzu mutanze wo kwiyubakira igihugu, munashishikariza abandi bakongomani bose aho bari kugira ngo batahe baze mu byabo, bareke gukomeza kwirukanswa. Hari abaturage bari bageze Uvira bari gukomeza ngo bari kwerekera Kalemi, bazagarukira he? Hari umuturage wavuye Bunagana ahunze agera Rucuro, ava Rucuro agera Kanyabayonga, ava Kanyabayonga agera Kaina, ava Kaina agera Kirumba, akomeza agera Hanimbongo, ariko yabaza amakuru bakamubwira ati aho abandi bari haratekanye, bari kuryama amasaha 25 kuri 25 bakarara bakuyemo. Ibi rero muri kino gice cyafashwe na 23 mureke kwirukanka muri kujya Kalemi, ni mugaruke. Murakoze, reka mbifurize gukomeza kugira ubuzima bwiza, kugira impagarike n'ubugingo, kandi mugira Imana n'amafaranga, Imana ibahe umugisha. Asante. Asante. Namwe murakoze. Yego.